Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Phong Birik Higher Secondary Pathua Klamalong CEM Public Interaction Amai Pedopon. Arkoi ni phai crazy lakha kripli korkanthi constituency ke parlo Phong Birik Higher Secondary Pathua Klamalong CEM Public Interaction Amai Pedopon. Bangso Mayalong Aluhia Mana Pen Pen Kachetongdun, KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Omar Singh Tiso, Dipu LAC MLA Bidya Singh Ingling, Haraghat LAC MLA Dor Singh Ronghang, MLA Rup Singh Terun Lapen EM MAC, DC Council along Secretary Pen Chenglok Kadukawi, Abitungatum Chetongdun. Lapen Mayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang Hinpen, Korkanthi Constituency Arat, Kisung ke boy. Kachini jia phanpura CEM rong hanga hinpen rada phan rong along ko pipia kisung doma nililong nang chethandu non pusi mai pialong ke chetong don arada toma phan ase ke thepen pangdak pon lapen arong tin arong asara pen kisung ke boya pathak chingki chethan pon lapen dhenta ghat pen phong berik dogmuka dipuan kachelenga phanpura ar koi ni phai krihini arni pen pipon pupusi phong berik arada phan lamchak pitika Lasi ang ton pen CEM rong hanga hin pen alam thele arju ponsana samilang so pen long ba morning ti Karbi Anglong ni yang autonomous constituency ke hokon laki political party amai ka lasi mili Karbi Anglong rat ke doan hamhanga song ke doan kana juri dia bang ke rat hek prong along ko PPC kar juji asain ding doan tame dan arju ponsana ke belo athe District Commissioner dak nitumlong Superintendent of Police dak nitumlong Principal Secretary pen Chenglok Secretary lapen ke officers dum anda dulu officers dum ke chok ke alam tame alang tum dak lam chepe choilong balang tum pudunong lapen lang tum ke nang sot jok tame ke nang sot wrong room kapaching thurja sayang de pene do pulong de tok jir pen tame pin pura lo tame pudunong tasini likam dia rong arat ke toan ham phanga song ke toan lapen ke thekere tum doan atum hanga chuning rije bang ke ye lason lam ka chepichoy ala so lam chepichoy amai long nang dun bensi ilitum ka chepekeng ba ilitum budi sore ka chepi lasuke nang sot pusina tum hana puchini ete da bang ke ne tum pene budang ka chohang phan lege bang gali de sayang deng ki claim ye phan mane towar hena da ratum pulo towar ti yar nang school hena da school building ti yar nang ji da ke field development ti yar nang ji open space ti yar nang ji lahai mane ke dress bini bas ke nang sot pulo ni lipin pen apen bas pilo da ke lason da taksi akape karjuji do baka chini ji do pulong te laso interaction program ke nang sala nilutum ke hala bajas buah kontraktor situ lagi blacklisted kuria lo lagi claim Karbi Anglong kuti haru isi bagdo lada kolada taralang solong kar lipi holong kame kolada science planetarium kuti plike bagdo kolada kim hoilo lapena parta me kolada 100 bed hospital buka jana lo kolada da kim hoilo lapen government lo college lata kim hoilo lapen ke koda medical college long gar hostel pen chenglok boy hostel pen chenglok auditorium hall late me alang likim hoilo lapen dak bridge ta mohanang lipu la service ta sialang man ke blacklist ke purilo lapen ke alang liphan council pen nam likim ko excellent sir venture teacher teman on labang ke latum phan ke all assam ke pipe sita nil tum da Karbi Anglong autonomous council pen state government pen chingwai si latum phan isi 6 months penski pipi la non la 6 months salary bang nang le lo bon so pitu po ko another la ko anna nang ni so pen la ni se group atuma pan hedi sedikit piji pot la la to abang ke mane non antalong le dan itu ma long le lang non si claim mom lang pipe lang mo la so final lo bang nang chini po sala pm ba ke aron re pen ki kim la pen suri ke bra faruk likang khana buthak nang lihen pi pachin na tum retain nang pino mane yong si poisa endun pulong te poisa nelo da tok jir penil phanang pidano a video ta nang pidano la so panil tum ke nepo la jok phaname la so arana ten teng sai sabante la samala towar bang selambom stamina lomington ko so na ching ki je thane lo the asam la wana bang ke la so mane long le dam jui lo long de competition ti senon bang ke
state government tu macam perai situ asam mana tu pulau dak dok muka pen hola rong mowian hola bangke competition pipe lasi pipe pula so ceperai jen pen apisi nona bangke da bangke tuar tiar bo mohot abak tumke dak pinangi pulau sedang itu Karbi autonomous council pen itu revenue atangka pen sita me asa bake pipo pusin kencing wai nona pen kela tumpen apen kam klem long ko pusin alang tum kencing wai si सर इसे आलम थे सैनिक स्कूल के कोरकन थीलों भाग में नाइ बन सिके वांगलो लासो सैनिक स्कूल के एपीएचएलसी तुम के खमखे जोइनी सी सैनिक स्कूल दिन तेरेक फिट पोपत के लगे एपीएचएलसी तुम लोग के तेरेक लो मसर मते गोफ इंडिया तुम dake alang tum si komplain namno dake binang ne dake bilong ne lapen dharna ta dolo latum along dharna dolo lapen akparta pin pura lo pijamlo lapen delhi ta pin pura lo pilo lapen dak state government banda pilo amasi ba ke da ba ke kira सर लगे कोरकन थियारा तुम सी कर ई मदी सर कोरकन थियारा कर कोरकन थियारा ta bang bilong ne puka तो एपीएचएलसी तुम के चौक मसर लगे ala tum si ke chok chelo lake pi pose da gara tum bana lang le tum buji de lang plot si klem loke तो डिस्ट्रिक्ट gara tum हेडक्वार्टर ke nangji pulo nilgam da dak si bipo pulo upede dongkam nili konsensi de along le thepe adak pon de tami se da dim ta paching thurna tuar pen chenglong kapre ka development dak du paching thurong se alang tum mang ke dak protest lo la det ke dc office da memorandum pilop di phulong da dharna dolo hamren da dolo la pen ke hu dil hian da lang tum pin puro lo pidam da ke nang ne lagi nang ne सर कोरकन थियारा तुम्हें थोड़े थे बसर मतलब एपीएचएलसी dak la tum si gute pesal si to party lo dak kan thia tum benda dolo asal to bela arjit डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समलांग सोलंग बी पुकाना हक सर la bangke nitum chingwai lo mo dak jong district development le dak si samilang susi konjen sir West Karbi Anglong Labor Union Central Committee atum Paglong Kamalong Joint Extended Ajaimek Pedopon. West Karbi Anglong Labor Union Central Committee atum pen patur pi ponsi Karbi Anglong West Karbi Anglong lo pen Dimhasa District at hom chingrum si Paglong Kamalong ar koichik loni phai kebani Joint Extended Ajaimek Pedopon. Labor Union asong kepang tang wedji la pen la anso se kepang dang ponchi aphan manokram sa pen kai ketami matha pon werlo. Lapen non West Karbi Anglong Labor Union Central Committee atum malong pen kaprek district along tami committee ingdang bomlo laso ajoksi district thamara tami chingrum pet pen lapen ningisi kedo wedji aphan pura West Karbi Anglong Labor Union amai phu manokram sapen matha ponsi district tham committee chingrum pet pen joint extended jaimek pedo ponlo jaimek along kadu kobe bang pharohini sose Labor Union asong kaching honara tatu chetong dun labangso joint extended ajaimek kepado ponalong kosomsi Labor Union ajako la ansose kepang tang ponthuji la pente Labor Union along kosomsi ke claim kidam kemisenangji ma pualam hai hui chethan chimum pedopon la hayalam chethan chimum det penapi kadokawi Labor Union kaching honara datum pen anisan tami cholen pon joint extended ajaimek pedopon along West Karbi Anglong Labor Union amaipu mate ahemphu manokramsa dunmaipu Bronson Crow pachethang bangphu Robin Singh Terang organizing secretary Jonal Teron Karbi Anglong district Kongchun Bang Bidor Singh Tokbi assistant secretary Ranjana Terangpi spokesperson Sukur Singh Pator lapen kaprek Labor Union kaching honaradatum chetong dunsi jaimek missen pen pechunpo Borthopen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Ini tuh ada East Karbi Anglong lapan West Karbi Anglong itu lah join meeting sih dorong masih ini cuma bangke non ke bangki perang fansi labang tu institusi kan itu diklaim kuali fansi ini itu kecetan pun pada lo masih Labor Union pun ada itu labe angkan bilang lo ada kantor dari lo kita lo posisi ini tuh ke datang pen non kan kliam itu pas masih non ke bangki bilang perang bangke itu Labor Union bangke lalu masih jatuh tang kuali fansi itu anjir itu lah tapi orang rapat East Karbi Anglong dan West Karbi Anglong sekarang sono ada ini tuh pini sung dikno lah kan ini tuh postu lo tapi bahara lo angtan ngacung lo tamang penceng lo lai balik tuh kacir rai komji pansi pini lah bangsu kacir tham kacir pari kacir wai pada pon lo ada ini tuh kam diklaim atau ham arona tuh pernah tuh diklaim ponji pon ke ini tuh lah Labor Union tuh sih kami isya baik tuh lah sila so teng pen ini tuh diklaim ponji bangke
la international lebar organization pun tadi tu mukamane bang pun sung that tu lebar union along a member pun tadi tu la bang so mana alang itu makan kapajok pun je pansi tu la lebar union dengan Kalau kami Anglong marat atau makan si kami labang so teng kini tu klaim dam pun aku masih labang so lebar union tu man union ko bang si itu tuning pun lo tapi ni tu lada kontraktor pendang lo bahai ek do masih labang teng kini klaim pun dipan kerja dah tu kita labang so klaim pun dipan si la nang jenang sat lo tapi ni tu la keduan kam ke klaim pun labang so amen kenapa sondok kita labang lada kam pula bangsa saya lang bangke la lebar union pensi itu pangrum poler no masih la bangsa pacini ponji pensi itu di polo tapi la bangsa saya pensi itu la ini thanga det kacerai kom je pensi dak hina kang dom gang nok dopik masih mula isia pacini doji nanti ini bangke kacepare mana kacepake Ingdeng ke thom Inter MSC Football Tournament Sami langsung mini stadium along ke pangching pon. Ar koini phai crazy lakha kripli korkanti constituency ke parlo Sami langsung mini stadium along MSC Football Tournament pangching pon tanglo. Bangso ke pathu along KACCM Dr. Tuliram Ronghang ahin pensi ing pupon laso along MP Omar Singh Tiso lapen KAC Chairman Raju Tiso Cherabdun. Lapen a constituency tin sports lama setami mena MSC atum arideng pen lama pangchar pon. Laso aphi football ke pathu cheng pon lo. Lapen ke pathu aterang amen lake korkanti pen Mahamaya angbongsi pathu pon lo. Lapupu pathu bom pen Mahamaya gol thom lapen korkanti atum gol isiansi chitu ponsi Mahamaya atum si chipahai pon lo. Bangso football ke pathu mailong KACCM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Sami langsung mini stadium along ajoana lok ke pathu long jiaphan mi mate light tami pipon popusi lamchak pitika lapen Sami langsung mini stadium along open stage tami pipon popusi lamchak chipitika an chotakali si Sami langsung along forest rest house ahem tami kimpon popusi football ke pathu ke langara tatumaphan lamchak pitika lasi CM rong hangaphan korkan tiara datum hirjumi pajerdon lason si ingdeng ke thom Inter MSC Football Tournament opening match apharman football ke pathu me sen me atpen pachun pon Sami langsung pen long morning ti Karbi Anglong News.